nganu mohon nganu pediang lada pim khot yangi markhamat to suspension ke syong api lada pisa ngala ban appeal nam taban reconsider ya kani ka suspension lada kadai on the suspension ru compare khot yangi ngini keren habasyat abasai berkum kirang ba ngini keren lang balada kadai banga ngabakla ngaong leba jofi media ngan pan map ngan dem ngan ngu ya kita ki brio bakwa ya kata nanga dari leba pibak lama pi compare ngan suong forgive and forget tadi kawai bar ka bakadu ong ko penpau kablong ka strong message ka bang jukuran po district council ngajukuran po state government bangan keren mentai la ka jong ka party pikam ba fide ka norem blay pikam ba di ka clean politics fikam ban wipe out your favoritism, nepotism. Fikam ba fenu end up ya ka high level attitude. Manong tani ko God sees the truth but wait. Ita mas ko pan pau. Ndai nga susungulong lingo pat bakum ka party ka ba claim ba ka party jong pai ba Voice of the People Party. Amara kipor kibarang haswa election. Nganang dep ya ka banyak keren ba di president Buton Borom jong ka VPP. Bangong tokot no si yang sangut ngini keren lakadai mentang inwan lakadai la syai inwan kawai kalong ba ikwa pan pendet kiki ibro namar ba nginum la asyu bangin compromise mo nginum la asyu bangin nang do no ya kata kala klenti banai ke cingkermen ya ke jabnriu ngim ku asyu ta ke japat ke japra mo ikwa pan penkut ya kini kiki tinrei hati por kadi so election ti presiden Borom yang am don por ngim don por tengong hnrei ladang idei hoi ka por ka lingkot ti por kan pep kidei giba hamtam presiden batrai stam borok wi gari si janti angi i kata ngi sotu hnrei pat ka bakham hakmat du ka bakham crowd du kadai kata ka bangin kendu la kadai tang sikentan akan ta kalabiang tenrei kam semala ban long tiga pui adu put uba ni du ngla suap no tikumbai Dr. Barskem beri spokesperson jongka VPP. Lapan pau baik ka kam jong ba dal bot sai keren ladap KMDC. Temu ka digani ka balapan pau. Bakla bu lupa ya kata ka rai. Kasom bakin pat pau pas ba mayo ka kata pat election. Lada sim menunu ka action yang ah. Di ndai ngapan pau pa kajing sulingo. Ka bakraw ka kendit. Hoi kila ai ka suppose in writing ngarong ai in writing. Hindi kumluki hun ken habang nadon bentalang ban pelong do long senam ya kaseng VPP ko ka Voice of the People Party kani ka jing suspend ka jong kilay snem kani indirectly bakla be nga hindi tama ko at pagmao tani ko ba kung mga pagmao ba ko banrung siya ka party ka banganum ko ban misyo stang na don ka daw ba mo ko makasong ka sa don ka daw ba na ngedep neto po yumani ani ngedep ito po ko do don ka daw ba ni haban ni klan tuat kaseng VPP ru ndrei hadu menta ngampat pediang hoi karai ka bagi simaki ka bagi ong baka no one is above the party tenrei ngapa as ko menong tani ko hangala de ka party na kadi ka constitution na when it comes to an issue mo ka jingtip lami ka kraw bunsa bani kata kaan ka basito ka mga nong naktinong consciousness is far greater than the written law. Ngapa kuat ibang keren sibun kani nganang kuat iban keren nganang puson menta nomor kadai ka Voice of People ngam kuat asu ban keren sepang jongki ngam kuat ban keren sepang jongan dengan kuat mengkeren tangki ki iban ajing sai ban bet tang yo tu sembai ke jing sai sagi pa bakin duk sutu ma ka Voice of the People Party teninga sukya man siam ki ba ki batoin ki ba layo ka khat prasnem ka kerta napo konstituensi jongan kiba dia po konstituensi beberan sebar konstituensi kibam paju kerja amar kelayo ya tak jingit bak jing sanya nang aku nom hikmat bangar ngalayo tak jingit jing sanya naki nakoi collection samtali collection but MDC pada mali ngalaya claim compromise ya ki issue mako abanong ya ki bakin sudiaw masim wala ka party indirectly kala be nga ndrei wala dang amyo su ban keren haga kerteng jong Voice of the People Party henry nga nangyay keren pat haga kerteng jong Voice of the People but ngadang perkat menta ngadang puson ngatrai nganapan pendem dia ban puson menta kini ka por
Barang day gani ka por ka bangitip kum Kristan. Barang doan na prengka period of Lent. Hadien jong ni ka Paskah, hadien jong ka jing lipat jong Jisu. Moka Easter kawanga lesingan sa one ngasa kot ipi ki parok peres bangan sa keren once and for all. Kani ayu kay bakin kot hot lai ke in writing kata ka syukur ngarung ada penpai ki in writing kumno ki hun abang na palong do long senam lang ya ka voice people ngasu komen ngasu sarong haba ngai i berpai ba ki it ya ka VVP kidai ban ie nomor mangi milahi kai pai ba kin ie ya ka VVP yo pra I can compare nga I can control nga I can bang compare kani kam di kasin ka banikong mangyai kalenti jing sa bang jing sa control badak jia lenti jong jim jonga ngam le ngam jule ya ki ka bangan le man yo man khmin ti tak jero ne bangan bang lei hani ka kenti jong kani ka isu ko beting ko perkaseng aku menong tani ko wi aku atang ban bet yo sembai sekipai ba barang ni skem obong sembai pat mangapa ngahaban nyai ne compare dak jing sa kan ben don ki bakaran din no basa kan ben basa kan tho basa penrem